re tlo dira Mandela Day for Winkies preschool ke yona ke to celebrate 67 years of Mandela because maybe we can gona re sa gona etsa weekend re beta mo gara Danko ke ngoko Lerato Gouwe re tlile fa for crash ya Mamane for Kisi re tlile go penta feteng e le go commemorate letsatsi le nang Ntate Mandela 67 minutes re letsa ka jeko yana ano ke gona re go dira 67 minutes a rona ka tsatsi lena la ka je re tlo tsamaya le mo di plekeng tse dingwe re etsa 67 minutes eo ka leboga Mandela di ka bona re thaogetse nna ke nna Yvonne Motlaping from Phatsima local from Phatsima Community Library mo Phatsima. We are here ka mo Winky Scratch re tloetsa program ya 67 minutes ya Mandela Day. I did talk le Mewa Kreche ena because he's one of my client ya book club o motona thata, so ke ba kupile gore di programs tsa bana le tsone in their crutches as they are supporting the library re tlo dira the activity le bona mo di creation tsa bone le nna ke ba fe support that they are giving me for library, so we agreed and ka kopa ba berekile nna ba CWP programs gore re tlo thusa, so everybody utlile and we are very happy and ke lebogale media wa rona wa fo Phatsima ba gaetso ntate o re thusa thata ona wa itse ntate o everything etsa galang tse dintle tse di maswe, he is there for us and ke gopole antare he enka se khone o re mpatele mbukana, he always there for us and re mo kopela le modimo gore a mo tshogofatsa mo keletse. Thank you. ke rato le leboga CWP book club Kagiso Learning Center le Joy Learning Center go tlo go thusa po Winkisi. Ke rato le lebogela go tsamaya tsa lona go tlo re pentela crash rona e kgabe e benye e nne le bontle bo kalo nna mmereko a ka fana go ruta bana re ka bokamoso wa bona bo eme fa kae ba itse bokamoso wa bona gore thuto ga e golelwe, thuto o isimolola ko preschool o fitlha ko sekolong o ntse o rutiwa fela yalo. Ke a leboga bagolo. Kapese kamata wena kasibi litulele sibi kamitang kapese kamata wena
Dumelang bagolo ba Phatsima o buang ke Obakeng Molefe. Ke nna chairperson ya Winkies Pre and Edu. I'm speaking on behalf of Winkies Pre and Edu staff le management wa institution. Ka letsatsi la kajeko ke re celebrate Mandela Day, re give back to ke program e kopanetsweng between Phatsima Book Club e leng gore e eteletswe pele ke Usihono ke facilitator ya teng. Gape re na le CPW ke baagi ba mo motseng mona, and then ke program e leng gore re tshwaraganetse re le di-organization le di-institution. Re na le di-creche ya Ausi Eunice ya Lejoy, re na le creche ya Mama ne Lerato yone e teng fa ba teng as the representative tsa teng. So re tshwaraganetse program e leng gore e eteletswe pele ke Phatsima Book Club. Re celebrate Mandela Day. Re bona gore kajeko mo letsatsi la kajeko rona re le di-institution tse le di-organization tse re ikopanya kajeko re tlo give back to this institution Winkies Pre and Edu. Re ba pentele gore at least creche ga bana ba tsena ba fitlhele creche e le sharpo, e le child friendly, e le skono go pentile. So kajeko re kopanetse ka sone se, re kopane ka sone se. Institution le di-organization tse di leng teng on behalf of management wa creche ra leboga, re lebogela matsapa a ba tsereng kajeko go tlo spenda letsatsi la botlhokwa le a se gore ne le weekend fela di 18. We must strive to make every day a Mandela Day. Mandela Day, remember ke program e leng gore ye le ditse gore e tlhabolle matshelo a batho ba bangwe, especially the less fortunate le ba senang sepe. So rona re ile nako e gore kajeko re tlo iketeka le bana ba banyane, because bana ba banyane ke bana ba senang molato, ke bana ba senang tshele, ke bana ba senang dikgaruru. Re ntse re bona mo mafaratlhatlha go ntse go etsagala, go ntse go le busy mo di-community go senyagile. So re tla spenda le batho ba bana ba senang bodumo, ba senang tshele ka letsatsi la kajeko. A re eletsa yana halala Winkies halala a re bueng ba botlhe halala Winkies halala Winkies halala Winkies halala Winkies no botlhalo.